Ama ina ba talifusa ba kesoaya ya ita Yesu Kristo wo ba ita mafefu Yahovu. Faluka ita zui ba zi maekhere ba wo angir nusi taromali lovalangi ba bangosisi esi daromali lovalangi are ba PA lingkungan ma ba penelaah Alkitab lingkungan ba ni oguna berremigu are. Ada berda fatola ta angir nusi daromali lovalangi are. Batahono gede da mangari. Aman yamoni abasola khami no soraga ovuloga badima omasi raga maforodrongo ba mangirenusi da romalima ba mafatefa ba wa aurima enauto bali raga tedesi sehi sama sumang Yehova ba ngavale ni faluama fahal raga dama hono gede dema ba de Yesu no mangada raga yaduhu. Taromali lovalangi ni angir nusida sinangnya ta'alui esi bazi maekhere ma bagi netere tihal mori bazura Roma fasa fele dua ngahua si siwa irugi ngahua si 20 asara imane taromali lovalangi babango masih awe ada babai faruka wa minitedu mi ogorofi zile sehi ada mi olevai zi sehi. Fango masih talifuse ada bayamoroi bade demi. Faumami hule na bemi wa musu mangeya. Baba obele ada babai atage ami. Ya atare dedemi ya enonizo aya ami. Mi omusoi dedemi baba netena ada. Mitaha dedemi nagena ami famakau. Bai mi famalemale vangada. Nasoni amoni sabu abu hadiah ia ba mi tolo mi famaha ami baba me egedome mi fahobu zolohia ami mi fahobu babai mi angelifi mi omusoi dedemi abu zomusotede ba mi ege abu zege ya hasara dedemi kenapa mi bai mi fayawa tau mi age abu zide ide bai mi wa demi satua-tua ami. Bai mi suleni zile sehi awenia sile sehi baniha. Si sehi mi fatau baniha fefu. Nadali ami baya atule ami baniha fefu. Bai mi lau valemi ya ami ne omasi egu mi fonaha benu ada noa sasobazura hegu volau bale ya oza nuleni iwa esoaya. Bana olofo sifa uduheu babe egonia. Bana owehi de dunia bafa baduge genia nidana. Na elau da esa ba obuloi pogalite bahagenia. Bai ilawa da uga sile sehi be efolawa zile sehi zisehi. Ama ina ban talifuse bah kesoaya yaita Yesu Kristo tuho da romali lovalangi are ni angir nusida ba ya ia da be folawa zile sehi zisehi baba mober da romali lovalangi are ba ta ila bata rongo zitobali amai dola maduma ya ia wa avai zitola molawa sauhu hasokafu. Avai ada zitola molawa alito ha idana. Tebai tabe elawa galito inugu ebua dania batola ikhozi fefu ngavala dezi sobada. Fagel ira iwa khedata romali lovalangi bagi nete are wada elawa zile sehi hasi sehi. Bernamulawa zile sehi are formasi lesehi goi ba inu gumonene masalah te doba abau dede ba tohari manegi gafeha ba bonene hadia ia bau dede ma fa lesehi ba khaba dede abu bakira era hebisa ena etola alua da iwaba daromali lovalangi ni basodari mege ena eta ohege wa omasi
ena eta ohege wa omasi ba ena ege I ohege wa aurida adre fa omasi adu. Ada ba yoba da romali ba da amege ena fa omasi adu siduhudruhu. Fa omasi adu bui faruka wa minitede. Wa fa omasi adu bui fa faya. Rama iraina ta faduhu ba ta faduhu sitede ba fa omasi siduhu adu ha fa omasi kiriso. Lehali fa omasi sidruhu to bagulita nare. Ha fa omasi kiriso. Ba mazu itola tamane wa fa omasi adu ya iya Yesu kiriso samesa. Yesu kiriso adu no fa omasi. Berbeda emege duho we amai Yesu to bagulidana ireizo rugo. Ya iya babe amai mamalua fa omasi baniha meno aihu bahore ba itehi mate berwai buah fa omasi nia. Ada na iwa eta romali lovalangi badaa. Wa fa omasi ada boi faruka ba minitede. Ma iwa na wa fa omasi ada boi fa faya ena situ hudruhu. Nata abahai ena sageluhania mena bakaba dede da baba orida. No tawa mege wa fa omasi ada no Yesu kiriso samesa. Yesu kiriso ada no fa omasi. Eluhania na iwa boi fa faya ba omasi. Eluhania ba fa omasi mazui na imane boi fa faya ba omasi ya ida boi fa faya ba mati. Boi fa faya ba ngohege kiriso adre baba orida. Ena situ hudruhu tatema Yesu. Situ hudruhu tatihege Yesu adre sama tertede da abu kira irada. Irege da edanya bala futoi no soba omasi ba dededa. No soba omasi ba baba orida no ta ohege. Boi fa faya ba omasi adre boi faruka ba minitede. Eluhania boi fa faya ba ngohege da kiriso. Boi fa faya ba ngohege da fa mati. Ena to bali esida ia, to bali fa aurida ia. Irama iraena na fa aurida fa omasi adre. Esida kiriso adre. Baba da edanya ba abele ita ba abe ita baba malua fa auri. Hadia sagalua baba aurida nano ta ohege ba omasi. Nano to bali esida ba omasi. Sidu hudu huso baba aurida kiriso adre. Le sae ale ba obele ele baba ngai halu so aya. Iwa ba iti felezara baba obele ele adre baba atagi ami. Ya atar de demi ya enonizo aya ami. Le hadai ale ba abele le ale ba obele ele baba ngai halu so aya. Fangai halu so aya adre irama ina. Ya iya ina tafalua fefu ngapale ni falua da adre. Tefodu baso masih so aya. Tefodu badaro malinia. Baya ino tafalua banu tahale halu so aya. Berme halu so aya adre. Halu si sehi. Halu fa omasi. Bana tafalua da baba sehi. Banoya ita halu no tafatohu gohita de so aya adre. Baba orida bagulidana. Nano fa orida va omasi. No esida kirisoda. Hadia salua baba orida zoi. Le aitu omuso dede baba nuno lo valangi. Hewa ai so ita baga bula dede. Danunia bayat si filezara. Mi omoso emanu dede mi baba netena. Mi taha dede mi na gena ami fama kau babai mamalu bangad. Oya mana ka bula dede. Oya mana noro dede zagalua to bagulidana re rama ina. Ba nafa omasi zamater fa orida. Solohe fa omuso dede baba orida tenga hong. Dane batola alua ba omuso dede baba orida tenga berva oya ni sedada tenga berva oya gefe. Ba masu hadia a osu hadia ko hita dede baba orida nda tenga. Berna nada tabi dane ba omuso dede. Na le hadi danya hong na le hadi ta ko gefe na le a osu hita dede da aheta ba omuso dede. Ni wania pada naso kiriso baba orida na fa omasi zamater fa orida le aitu wa omuso dede ba orida ba ngapala di faluada ber kiriso da sabaha
Fao masih dae sa zolohe. Fao muso dede ada bapa aurida. Hena lah di hobu. Hena oyang avala sa galua sa kafuh. Babere me sokeriso badede da bapa aurida sama teriaita. Ada dan dia batola le aitu wa muso dede da. Na keriso zito bali esida na fa aurida fa masih ada. Dia mana na sa galua bapa aurida. Le aitu baba malua sisehi. Le aitu ta masih bata tolo na vuda. Dan nunia bai tisi feli dulu bada amige. Na soni amoni sapu apu hadia ia bami tolo. Mi famaha ami baba mi gedome. Untuk selalu memberi tumpangan. Na iwal bahasa Indonesia. Irama iraina. Na notu hova aurida wa masih ada. Bada zalu baba aurida. Hewa ai mena na mo abota ita molo famagida. Bale ai tu tatolo na voda ta falusi sehiba na voda. Tenga ta ohe gemana ba masih ada. Tenga ta hono gemana ita. Ena aktif ta falua. Bani hasi fasuya ita basi faluka kheda roma Hadia na sai rama ina na fa aurida ba masih ada. Ya iya zalua ba aurida le ai tu wa asehidede gofu hadia zalua. Le aheta wa masih le aheta si sehi baka badededa are gofu hadia zalua baba aurida. Ira ama ira ina baba aurida re hasa vale wa sosomane zangalani fa aurida. Ewa itamane bangu ma ta ohega de si sehi. Ewa itamane bangu ma ta ohega Yesu baba aurida. Bahasa vale wa sosomane zangalani fa aurida zolo hebusi de baba aurida. Ada bagulidane are so mano niha situbali CCTV baba aurida. Sangosi la lava aurida yo sisi ada li faluada. Ahuri irekam fe fuda bahori tanda baka batu dunia. Padahal hadi urusan dah kenia. Hadi ala foto mena yadra na bahasa ra anak muda baginda tada kepo. O masih si baya ilah dia ni faluana dunia. CCTV dah. So mano ni ha bagulidana are si tobali juri baba urina bonia. Habis ni foto juri ramaina na baloba mina ni taro ge juri haba arah salah. Tengah satu le tengah si baga ni alu ini ya. Itaro ge haba arah salah. Na vokal grup ya mina haba arah salah li, salah ketukan, salah note bama hadiah da ni tanda juri. Atau ni hasi tobali juri baba uri nabonia baginda tare. Itaro gawa arah salah nabonia. Ihena baka batu dunia nono oya ila zala nabonia. Irege dania berme hasi salah ni tengeninia. Ha so abota mana apa itu ni tengeninia ke nabonia. Irege dana tubuh ba abo dede. I uduni le iyo masih sa nabonia. So mana ni hasi mana da sama lo baba urida. Leta ila tabidi leta ila taheta ita badai ramaina bada romalilo palangi ade iwa kheda imane bang ma bei suleni khania migi bada ana iwa kheda ena mi fahovu solohi ami mi fahovu babai mi angelifi hena soni ha solohi fa aurida hena soni ha sama lua silsehi baba aurida iwa bada mi fahovu iya bai mi elifi iya. Iwa ba ite si filabitu boy misulani silesehi apa ni silesehi baniha. Na ifalua kheda silesehi. Ifatou ita bazile baga. Boy ta fatou ia goy. Boy ta sulani khene si mani amuatan yad. Hadia ber me tedenia kheda tenga fa omasi. Tede silesehi tede gafa tede dunia kheda. Sedangkan tede damege tede fa omasi. Tede si mani keriso. Tatuva tebai orudu batebai tabe efo sulani na tabe efo sulani khania da fagula iratenga kiriso iso bakaba dededa avai zito la molawa da bermete de silesehi te si otari gafa da dunia khada avai zito la molawa ya iya hat de si sehi hat de si otarai so aya ya ita Yesu kiriso medro manu iwa bada amige baniha solohi lohi fa aurimi baniha sama luah kemisi le sehir.
ena mi be egonia iwa bayati si 20 na olofo si faudu keu be egonia na owahi de dunia be onia nidan eluania irama ina tengah hadre kita tahadudeda na soniha sama lu khade silbagana i tengah hadre kita mane anwa ilu solo ni khania lai de hede ku khania tengah hadre kita ni ada da romali khada ena tafalua khania si sehi tafalua khania ba omasi da duho ni ada da romali lo palangi khada ba da ramai raina watola alua fefuda watola tatau ke fefuda berme megino no soba omasi bakabadada no tobali asida ba omasi keriso zango khege fefu faurida tudo abugirairada iregi kofu hadia zalua baba aurida si fasuya ita molo baba ani hasafekhe balu irai aheta zisuhi adre bakabadada le irai tebule bali irai aheta wa omasida hewa elubaga zalua bazi fasuya ita tafahuwa iya hena igohi ba urida tafalua khene si sehi tafalua khene ba omasi hewa ena tudo sila sehi de dunia khada si dunia da watola tafalua da watola tafalua khene si sehi watola lehadei tupu badudu da palu sehi na soni hasa malu khada sila sehi ada tengah berdegi wana hatudu hadiai le terpancing ita emosi nasoniha sama luah ke sila baga le hadi batola faruka de sila sehi bakaba de da nasoniha sama luah ke da ngapala sila baga eluhania hewa ina lebaga ni faluania ke da le hadi mai sila baga ta bakaba de da yaita sehi sobaha wa omasi irege wa lehadei gei terpancing emosi lehadei gei batola sohda de fala sehi bakaba de ada batola ahili de baba malua khania satu le abazi sehiad irama iraina da uni ada da romali lo palangi khada bada romalia re ena ebei tebule ba sehi da bakaba de da bei ahita ba omasi ada bei ahita kiriso ada baba urida gofu hadia zalua baba urida ya wai mekeno naso solohi fa urida berme iwa taramai lo palangi be nalu tabatu pa malosi sehi khelo palangi so wanuleni tani wania ba ayati si feleziwa bai milau palemi amini o masi egu mi fonaha benu ada noa saso bazura khegu so bolau bala jadi tengah ya ita zolau bala iramaina yo ina lagohi ba urida lalu alui zalada la fabebe ke khada ko fadia tenga o khatada babo sulani da avai di faluada ta falua ba omasi sehi de da bete bule ba omasi lo balangi sama serugo yawa zangila iwa banguma khnia so bolau bale terserah lo balangi hada di faluania hada ifahu ani hada ba mazu ibeza fakh lala lo balangi bapo gauni ni hada ena tola ifalalini de dunia ba ifalalini gerairania irama iraina abele afukh na lo balangi zola bale moroina ya ita zola bale balegi faruka ita banga bale hor na faomasi manata falua tabi ebola wazil sehi ada formasi sehi le faruka ita bahore ba lo balangi zama hohu ya ita Boya heta wa omasi bakaba dededa. Ena da usi to bali usi dai roma irege wa ya ita fana lo balangi ade ha solo mana. Hadani wada roma lo balangi bata bata falua. Da sabua na saso ba aga niha babolo ata roma lo balangi berna iwai satua ia. Ada bayo bayati si fele ene mege misi to imani bang ma ya hasara de demi khana bami boy fayawa ami boy ni wa demi satua ami nani ha baguli dana re i o satua ia bar dania wa
oi tersinggung heda fefu ngapala hadian ila-ila da basi fasuida. Berem molo ya ita zatule, ya ita zatua-tua, ya ita zia iya. Iregen hadia mana ngapala zalua basi fasua ita tamani bang ma tenga ya iya. Hadia le sesuai dengan molo ya ita. Le sesuai ba pikiranda iya. Da eniha sangot satua-tua ya iya. Bada zabule bua sopa age fa masih ada bapa auri niha. Ena ya ita rendah hati. Le hadi fa tua-tua dan natinga kirisu si so bapa aurina. Ada berdaira maina. Ena sehi de ade. Sehi wa aurida. Ena bui fa faya va mati da ke kiriso. Bui fa faya vango khegeda kiriso bapa aurida. Ireki kita nya salua baga muatada. Bapa ni ma da fifu ngapala salua bapa aurida. Siduduhu faomasi zalua tenga faomasi faya. Berdaira maina ya itolo ita soaya, ya to bali fa abuleta da romalia re, ya to bali aurifada baba maluada baba auri si romaeh. Tafuli mangada. Ama solahemi sango masih ya aga bani omasi ema da mafuli ma ada sohagel ba masuno sudra uga. Ena be khma ba abele ba maluata romalima. To bali fa omasi so bapa aurima ena dania le tebula draga bapa asehi ko fa dia zalua khema bade Yesu no mangada draga ya tuh